Ai, kia ora te whānau ko te Iri Rangi Tawhara-Tumuaki. A huri tēnei no roto o ngā iwi o Muriwhenua. Nō reira, ai, tēnei ahau e mihi atu nei, kia tātou katoa. Ai, kia ora. Nō reira, o roto i te rua tau, i te timatanga o te pāpāhotanga o tēnei māwiwitanga, i whitawhita, i kaha, i tere ake te tira ka hui kai ako konei anō te papuari, te hakarite i tētahi kaupapa kia noho tonu a tātou tamariki, kia haumaru ki te kāinga. Nō reira, i whakaritea tō tātou kaupapa a wānongo te kāinga. He pairua e mau nei i ngā mea o te toitūtanga, i ngā kaupapa e heangai puana ki te taiao, ki te noho ngātahi o te whānau, me te puawai tonu i ngā tikanga me te reo, ki wā tātou nei tamariki mokopuna, anō wā kua rātou mātua kaitiaki. He tino kōrero ena, e titi nei ana te ngākau ki ngā kōrero me ngā kupu ōhaki ko waihotia o a tātou mātua tupuna. Nō reira, e titirana hau ki ngā kōrero, me te mea nei i a tātou e noho ana ki te ao tūroa, e tika ana rā kia mau i ngā kōrero o te ao kohatu, o te ao o nehe, hei hāpai tonu i a tātou ki roto i te ao tūroa. Nō reira, i tauawa, e aroha nui ana ki wā tātou tupuna. I noho ki te ao, kaha te raupatu i a tātou whenua, e tāmi ana te reo, e patu nei a tātou i te ao Māori, i ngā tūwhai āhuatanga katoa. Tū atu i tērā, i pāngia nuki te rewharewha me te maremare ki aua wā tonu. Nō reira, ka kitea hau i te manawa kuaka, i te manawa roa o a tātou mātua tūpuna. Nō reira, ka noho pia o a tātou tupuna, hei tauira mō tātou i nāianei, mō ngā tai tamariki o tēnei wā, kia haere tonu ko ngā mahi i timata i hihia e rātou i tauawa tonu ai. Ko te tikanga o te Anga Whakamua ki ahau, o roto taku mahi me taku pōtai Tumuaki, e titiro whakamuri ana tātou i ngā wā katoa. Nau ka mutu he akomanga, ka arotakengia. Ka oti te wahanga me te tau, ka titiro anō ki ngā hua kua pai nei. Ko te Anga Whakamua, he mea kia ātawhai whakaaro tātou, ki ngā rautaki, kia hāpai tonu i te whānau me te iwi, te hapu, kia Anga Whakamua i a tātou mai tēnei taha, ki tērā taha o te maunga, kia tai pai te waka ki uta. Anga Whakamua for me is about how do we create solutions to help our people move forward, innovative solutions, and that we're troubleshooting and we're looking at all the wero and the challenges that we are given in everyday life. That's something that I do believe in terms of the kōrero Anga Whakamua, is that we've got the power and the whakaaro and the solutions to improve and our circumstances to move us forward. Tuatu i tira, ka mehe mea ka tae tātou te mahi ngātahi. There's always power in numbers. So I just want for us to come together as a people, for us to blend the old with the new, to find solutions that are going to help overcome and navigate us in a space, in a place, these challenges and obstacles that are put in front of us. And with the support and help of our kaumātua and our mātua, we can achieve anything, and anything's possible for us as a people. Te tirohaka muri kia Anga Whakamua to me means kia manawa kuaka, kia manawa roa tātou. Through our greatest adversities becomes our greatest triumphs.